mulai ki perwan bapai ki video te perwan nak liang jonga ibak bayi ni bad ibak jonong rem bapnya yang kiri khoi kabam pulong sai sini pum salang nong det sabwas listrik kan dia nama horwat sama tuprak dan nong sama tuprak pada kan pung kan gapung jong ibak dukar menong rem te ya kan ngilak susu muai bad peniat demengi perwan ikut nguar nang patajong pi borok ki bakwa bonwan si matala sai sini ne pum salang nong det haduk mentarang poitang kumba ars pangut te ngidon kambro haduk tas patam bat pila bonwan sai sini kapung karung haduk kumba kharsan pangut tega tiket kelang tang senspa kabanikong kajing ais bah silak sanpo arpo spo san bat konstruksian sapo tuli tang spo jar kelabon pa perwan tingi khot nguar nang tajuk pi borak ki perluan bercepat ba ki ba isutna tak kijing khoi kabam hal kam tam distrik lajang bat ki bana sebaro pila banwana seksi hang ne pu nang det bat nak tajuk pi borak ki pajba bat ki perwan ibam kulit paru pila banwan kadon kalau kidrongin ai dak kabak kam hit pa sesempat kalau sibon tu besi jar ngu nang tajuk pi borak yawan wana seksi ki jaka ba kumbang ngilai iya pu video tidak kulit pa nak tajuk pi borak baik perluan kidok ka po salang ngilah teh ada 1 kuntal kat per kilo 1 kuntal tamah baik tang kidok ka ber sudah baik 30 mah kidok ka ki betanat bah mat nambar mata kasit sni baik kimi kidok ka ngiklam ajing bam repet kidok tu kimi banda ajing bam lele labun bah repet perluan mah wan saya mesti perluan ke jika ne po mok salang nang diet jika kira kulit bah mah baik ada untuk saya harus stay yawan perluan baik kidok ka po salang ngiklam tak baik itu kedua mah. Wow. Perluan ki jakah ne po salang nondet kidan kulit bahanam tajong pi. Wana saya mesti bro dang biang mah baik. Kani kapung kebenkang baik ha taam dan berema perluan nying macam start ke video namar kanang ba pin yo ibha ban baik namar slam ro pin sangya. Perluan dan bereu dan berdan tang tu kendet ngut. Perluan kani kapung benkang mah kapung rit. Paya dum ta perwan ru hang ni baik om don bro tongan ring no saya kepung ke baar mah perwan baik kini kepung ke baar berkumjuk ru kepung hek mah baik nang ni kepung baar mah om don bro baik jig jak perwan kiwan wan perwan seksi ikar pat dak bas nurit ya dak ba dak mesum jaga jing it pi khot wer pi perwan tapi wan si matalam saya bat ni ne pu solang perwan mah om don bro tang dik sekitar bare mah baik kilan ni la drone na tajuk pi mah baik Yawan wan perwan la seksi ni pu salang nang diet katim jeung ibak bayi ni bad ibak jan nang ram baik itu dan arut lengut baik mah hang tepat am dan breu baik perwan kani gadi kapung ka baar baik itu gidok ka plum pelam ke kerti ke mas perwan hadu hang ni ha jingking ram dan breu satu ram dan breu stega jingking kawai berent ko yingrit ram dan breu te baik hang ni mta kapung balai ru ni sedang nang ni baik Yawan perwan baju setelah berkuai timrit tangsan sepak bereng bersilak benkong hang ni apo sat was kasih listrik makorwat hang ni apo salang nang diet hajan masuk tapi lah wan la saya mesti bro baik dan bre menu hang ni ju full baik hari mata duna bre mah markari timrit imat bam tangi la ya duk ke belakang mah terbuat kata perwan wan duk jingkerman pila wan la saya mesti plan la saya ni hang ni apo salang diet baik mah dan bre hacika pedang sudah pung pedang baik mah pung pedang patch itu baik digiseng sio jar banyak tuh baik mah yawan perwan ngikot ngiwer nak pun dah jumpi barok baik coba musni kendet mah yang dan brusio yang tuh dan breu imat kadi ketimrit bun ki perwan kin sawantang menstap Ikar pat dia pi perwan dah jing jadi surit pagi dok kam datang kidok harus fas dama pet plum pelam tadut nak tinan nang seduk sini mah bun kidok kang lad he ada 1 kuntal kat per kilo pet hang ni pejar perwan dan breu mah pet dan breu wana saya mesti bro perwan hang ni nam dah joki jaka kaki kulit bahama jig jak perwan mah baik om dan breu jadi khot ni wer pi perwan ke baik jingi kila ban wana sem ski kasir baik thang ni om dan breu hadu mentah baik nang ni klam skor dak jing sekilang jong barak ki perlok baik mah jig jak syadu syai perwan om dan breu ngi thu dak jing itu hak prok barak perwan mah ya wan kelas seksi
Saya istimewa perwan keluar si bon keluar si jarang.